Hrvatski Telekom kontinuirano ulaže u razvoj svoje infrastrukture u 3 glavna područja. Sigurno najvažnije područje je razvoj širokopojasnog interneta. Tu govorimo o investicijama i razvoju mobilne 4G tehnologije. Zatim govorimo o razvoju fiksne širokopojasne infrastrukture, gdje ulažemo u različite tehnologije, u potpuno optički pristup, u hibridno bakreno-optički pristup i u hibridno mobilno-optičko-bakreni pristup. Znači koristimo miks tehnologija s ciljem da što brže korisnicima omogućimo visoke brzine prijenosa. Također ulažemo i u servisne platforme, znači u konvergentne servisne platforme za komunikacijske usluge, servisne platforme za poslovne aplikacije i servisne platforme za multimedijalne usluge, znači interaktivnu televiziju primjerice. A isto tako intenzivno ulažemo i ulagali smo u cloud tehnologije. Tu izdvajamo investiciju u zasigurno najmoderniji podatkovni centar u Selskoj, znači jedan od najmodernijih podatkovnih centara u regiji, ali isto tako i u infrastrukturu u oblaku koja je dio tog podatkovnog centra, koju zapravo nudimo i hrvatskom gospodarstvu na raspolaganje i na korištenje kroz naše usluge. Znači sve osnovne komponente usluga u oblaku, bilo da je riječ o infrastructure as a service, platform as a service ili application as a service. Znači nudimo preko 20 različitih servisa sa svojim pojedinim opcijama i oblicima iz oblaka, zapravo iz clouda. Što se tiče investicija u mobilnu mrežu, tu smo značajno povećali obuhvat i investicija i razvojnih aktivnosti. U protekle 2 godine, primjerice, poduplali smo investicije u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu, što je rezultiralo sa realizacijom trenutačno najbolje 4G mreže na teritoriju Republike Hrvatske, kada govorimo o stupnju pokrivenosti, to jest dostupnosti 4G mreže, i kada govorimo u smislu performansi te mobilne mreže, odnosno brzina prijenosa mobilne mreže koju ona omogućuje. Kao rezultat ovih investicija mi smo od početka ovog mjeseca za 180.000 svojih korisnika podigli brzine pristupa internetu za 2 do 5 puta. Na primjer, korisnici koji su do sada internetu pristupali brzinama od 4 megabita u sekundi, sada će to raditi s brzinama od 20 megabita u sekundi, što je povećanje od 5 puta za istu cijenu, znači nema nikakve promjene u cijeni same usluge, a korisnici koji su pristupali internetu brzinama 5, 6, 8 ili 10 megabita u sekundi, internetu će pristupati brzinama od 30, 40 ili 50 megabita u sekundi, ovisno o tipu infrastrukture na koji su u tom trenutku spojeni. Mi razmišljamo što na najbolji način i najbrži način učiniti sa ruralnim područjima koje imaju najveće probleme u realizaciji visokih brzina prijenosa. I ove godine smo pilotirali tehnologiju takozvanog hibridnog pristupa. Ta tehnologija kombinira ADSL pristup i 4G pristup. Znači imate korisnički uređaj u koji ide telefonska žica, zapravo bakrena parica, i koji ima i 4G prijemnik, i onda se zapravo te dvije brzine prijenosa zbrajaju i korisnik ima puno kvalitetniji pristup internetu i još ima pristup interaktivnoj, odnosno IP televiziji.